guys, so this is a after work vlog. Dinner laga today. So nganzu thanda dethila sang theba ji sa undu mo sa li ma khaina na nangla di biscuit e zuma li ko nangla ya nangla gas so sia odi gas ta yangai ki di su ko gi las ani nangla khala so ya mandara ani odi di chilo sa shenba an thanda nangla do gas which limit le go da sia ko li da gas chin ji ani sang he ji khala so sha ko sam sia khana na Lena chai da la. Ichong, you wanna come in my vlog? No. Hi, so I'm back to my room. And I'm going to delay so guess you here. So right now I'm making tingmo. Tingmo ni ma yu mang bu jin su ya. So I think I should remove my this. Nang yu liao har chi nai ra ngas. Ring ta che pi me wa. Na tharing pi shai kan tingmo so ra. And are you making vlog? Yep. And also I'm trying to get some video. Hopefully down will show. Hello, apa ni? And tharing kaji ni tu nangarang tingmo suai ni. Tingmo suai la pe le lo re. 한국 갈치 오래 나와 있나? 니 남들라 농지 루 아니 먹상 안 농지 그래 니 남들 농지 루 낸다 니 살아서 그러지 이 니라 농지 살아 아니 수아등이 앵글 괜찮 야 네 근데 춘지 또 나라 동네 동 인데시 इंडिश ने चुरी क्या हो रे सो या टिंग में सोता इंडिश है रे हमने आते आपके लिए आना पड़ा बस क्योंकि मेरे घर जाना होता है थैंक यू भैया ने सिर्फ हम लोग के लिए आया मेरा ब्लॉग में नमस्ते बोल दीजिएगा मैं ब्लॉग बनाता हूँ आपको अगर बिजनेस के बारे में कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं किसको मेरा ब्लॉग को अच्छा finally guest is here Dice Oh, here's my tingmo. Here's my cooked beans and here's my green tea. Okay, so tingmo 얘기 삼겹이 신화 샤샤. 마싱아 나 아다 nak보다 가오냠 띠띠 당기야라 니마 아니다 슬라모이치라 오디네 안데 슬라모람 냥아 장아봐. So tingmo done up good. Tingmo sangi maybe lunch, maybe breakfast, not sure. Beans ni thanangi boil chinchi kushay, so tomorrow I'll fry it. Shoot. That one the jing some long. Okay, so now I'm gonna brush my teeth, wash my face. Kangolaka too. Nya tadi chubo. Ma ani tanga sodong tu sai, kangolaka tu sai tanga nyemba. Ani see you tomorrow. Hai sama ngaya shokpa jadi gera masu khanana ma shokpa thila ngang do thesa disney mangu jorsia ani mung de thanda maggi jikku ani ang uncle chips che on disa dieu jana lunch break dore ani sa an phala alang je driver ma maggi ku sange no disha thering mun disa gali ani sa sante obai nga vlog ta dia thanda Sure. That's it all. इसके लिए आप कैंसर हो अच्छा अच्छा Finally surang le tha so panja bas ni ya finally panja bas ni surang le tha so thing sunday ra yo changa du do 창하다. 등산대로 여기 창하다. 내가 뭐 서울도 거기게. 너네 क्या समझ आया? So yeah, अनि थंदा अब क्या कर रहे हो? टीवी देख रहा अभी ना मडों में कौन सा क्लाइंट जो फिर जेल पेन किया क्या क्लाइंट
only go ko besasya. So yeah, now we have to wait for 4:30 का client, नहीं 4 PM का client. अब वसीम फादे देशा, वसीम आप क्या कर रहे हो? वसीम क्या कर रहे हो? फोन देख रहा है ये लोग. रीलर फ्यूचर रीलर ऐप प्लीज सपोर्ट करना, ये दोनों को फ्यूचर रीलर ऐप प्लीज सपोर्ट करना बोला. प्रमोट कर रहे हैं क्या? इसका इशारा नहीं. Hello, welcome back to my channel. So today tharinga nara nanglayu because I am 참바야스라 아니 참바야니 참바야 예바사 디가샤 로고수게도 이나양 진짜 망고베 샤이 간다나 카스 이나양 소야 데데 양 넙도베도야 낭나 버튼 칠로도야 다 쇼군도 나 참바예랑 로고수게도 저도야. So let me think what I should do. Hanging yasal de are chomo de bidol se de nya de goyang ya heavy sa so ki goye ji ko sum do so ki be amu da ta tu ne ba ta ni de do 정범용 도시 겨워야 마사지도 겨워 스트레치워서 What should I do, guys? What should I do? Hello, this is after work vlog. So, 아주 내가 찬이 단다가 저가지지 린창모 아주 손대 bistro lalli. So I'll show you proper bistro ra. Bistro la kharela ina bistro ti kamna nagaleria. Ani khala ya shimbu chasa, especially konto ji peri peri fries ye shimbu ya. Ani dela aloo burger dostum ko de ye shimbu re. Ani desa ro mi se o marang lang ni se ya kisi desa ro rana ke tang dela thila mang ji ga mang college student manguli de konto mang ji scooty ro khindi to an khal se dia. So ya ngazu aloo burger peri fries and juice na imba. Ani the so late ngo bistro la na hadi ya. Bistro la na basically di de Dogasi Dharamsala Nimang Mujin Suleria. So Dogasi, how excited are you to try bistro? Rinchangmo, how excited are you? How not excited? So they are not excited. I think I'm the only one who's excited to eat bistro, especially that aloo burger, man. I have been craving for that. तो चिलो से रहा है इन्हों मंगू पे ली जा ओए मेरे ब्लॉग को हाय बोलना बच्चे 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 को उड़ता शराब मस्त हो तो सो कुत्ती जो मुझे ओह वाज़ो गाजी दे so I'm trying this new thing Vietnamese iced tea 정모 짱이다. 아, 맛있네. 어떻게 신부래. 신부도 맛이 무슨 로 버거 사사이 video game में बजे क्या में है ना सासा ही दोया अनि था लगा सामने लगा छाम दे ये होली सीजन is coming soon होली ना दिवाली मारा होली तो सारा दिवाली देखा चल अल्लाह से क्या करेगा
आपसे मैं आपको बोल दिया जाने का समझ वाह, कैसा लग रहा है भैया? इतना अच्छा। हुर हुर दबंग 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 हुर हुर। ओह, टुक टुक। ऐसा एक्सपीरियंस आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगा और कहीं नहीं में मिलेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? चलिए बोलिए। थाईलैंड में ऐसा नहीं मिलेगा यार। ये डस्ट, ये पोल्यूशन सिर्फ इंडिया में